Надасыр арпа жемдер надасыр. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендаштар. Сокулук мал базарындабыз. Бүгүн апта күнүнө ишемби 13 сентябрь 2025 жыл. Чүй облусту Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Сиздерге экинчи чыгарылышта бир жашка чейинки торпок, ургач эркек торпок, кунажын букалар тартып көргөзөм. Биринчи чыгарылышта койлорду тарттык. Сіздер видео лайкты басып қолдап тұрыңыздар. Біз аз мол жемден баштайық, арпадан. Жігіт, қанша бұл арпа? 24 бәке. 24 сомдан, а? Жақсы. Я, будайлар қанша ма будай? Ассаламу алейкум. Қандай, жақсы ба? Будай қаншадан? 24 сомдан. 24. Бұл да 24. Арпач? Арпа 23. Жүгөрүчү? 24. Бұлар мешокпен сатылғанда шончадан, а? Ама дробленныйларчы? Приватном 25. Олар Жүгөрі 25. жүгөрү 25, бұл три в одном кыргызчасы қандай болады? Үшеу аралаш. Арпа будай жүгөрүш 25. Жақсы. Жем керектүүлөр номер сурап атты. Номер калтырбайсыңбы? Айт. 0700 62 89 55. Жақсы, достар, чаласыздар. Азыр ылдый жақтан барып чөптөр тартып туруп, анан музо, торпок, кунажын букаларды тартып көргөзөбүздөр. Лайкты басып колдоңуздар. Олар киргизбей койду го базарга. Киргизбей полный чыгып алыптыр. Достор, мына катар тизилет чөптөр. Көрдүңүздөрбү? Бұл жерде бүт бары жап-жашыл беде окшойт. Саман, табиғи чөптөр жоқ окшойт азыр. Сурайыкчы канчаны экенин. Видеонун башында тартып көргөзөйүн. Ассаламу алейкум. Канчадан чөптөр? 300'dan бар. 300'дөн, а булар, а? 300, 280, 320'dan da var eкен. Мына беделер. Ассаламу алейкум. Қайсы сіздікі шо? Қаншадан? Жоқ, сізді көргөзбейм. 230, жана ургу алынған мы? Не деп қойчылы? Кастра. 230 дейді. О, бедел. 320 бұл, а? Ең жақшысы шул окшойт. Қана? Мына қиыны бар ба? 350 дейт. Мына бұл свежий окшойт. Ассаламу алейкум. От чөп қанша екен, а? Несі жоқ екен, достар. Табиғи чөп 509 17 12 95. Шу номерге чаласыздар. Бұл қанша дейт? Сіздер күй екен? 350'ден екен мына. Розница деген дейбі? 350'ден екен. 230'дан 350 сомға чейін екен. Чөптөр так. Бұл чөптен башта езем. Ассаламу алейкум. Сіздер көө? Қанша бұл? 85 мың сом. Еркек. Торпақ екен. Онда 4 айлық, а? Сүтке тойып тұр. Швейц қодай ма? 85 мың. Базар қанша ер ба? 75. 80 көрес қодай? Айтыңыз. 0708 200 068 достарына чал. Бергенді көріп тұр, ал үстіне 500 сом. Сода башталып тұр бәқті. Мына бұқалар сода алды. Қанша? 92'ден. Қаншадан сұрап тұрасыз? 92'ден біз берді ал. 100'ден сұрап аласыздар, а? 92'ден бермей тұрады. Еттемененкі баға беріңіз. Тура келсін. Бұлар полторашқа ғой? Бер Полторашқа чейін. Бер жарым жашқа чейінкілер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 баш екен, достар. 92'ден бермей тұрады. Сізде қаншадан шық? 100'ден. Бұлардағы бір жарым жастар, а? Bir жарым жастық. Бұлар тоғдан түсті да? Хадяк.
Тоғдан үштен ала. Орысчан аралаш сөйлеп атабыз. Хадяк деп 100 мыңнан дейді. Так, эми ургачылар бар екен мына. Ургач. Ургачылар кимдики? Сиздики? Канча? 75. 1,5 жаштар, а? 1,5 чыга элек. Өздерин өтүптүр. 75тен. Так, эркек торпоктор. Шеф, канчадан булар? Сертке эмеспи? Кимдики экен булар? 20 баш тизип коюптур, жок эйс. Булар кимдики, канчадан? Булар баа болуп атат доске. Экөө 100төн кетти мой экөө. О, караларбы? А буларчы? Булар да суруп атат, канча суруп атат. О, экөө 100дөн. Эркектер. О, ургачылар кимдики? Сиздики? Канчадан? 60 миңден. 60. О, кичинекей дагы чоңу да. 40-60 миң. Канча баш? 4 баш. 4 баш. 60 миңден дейт. Анда ургачыл кунажындар. Жеңе кандайсыз? Ушуңуз канча? Да. 60 миң дейт. Uşlar güldüz. Uşlar. Soda kıymatkanda gelip tartat da bile. Мынакей. Шөгмөй туруп мен тартып алайын. Чөктөр 60 дейт. А булар канчадан мыналар? О, сарыдан биягы 75тен. А буларчы? 68 jet 68 dedi. 68. Yo, торпоктор кимдики ша? Канчадан булар? 75. О, эркек экен а. О, бирөөнүн алса канча? 75. Кеми жок болуп калабы? А канча баш крупка канчадан болуп калат? 3'ten bolsa. 73'ten бересиз, а? Булар эми канча айлыктар? Эми кичинеси канча, чоңу канча? 7-8 aylıkta. 7-8 айлыктар, а? Мына бар эркектер. Бирок мощный бучоктор экен, оң карасаңыз. 15 баш дейт. Эркек торпоктор 7-8 айлык. Породалар экен. 73'ten кеми жагы? Же болобу? Силерсе болобу? Окончательно. Номер калтырыңыз анда. 0707 07 87 46 09. Достор, чаласыздар мына. Жакшы торпоктор бар. Эмне сода болуп атат? Bizden sıkavuz son verin. Канча сурап атат? 90 sıralı. 90. Кунажын экен, а? Канча суда болуп атат экен? 85 келет. Бунусу дагы? 120 дейт. Кунажын. Эки кунаж. Наркыларчы? Аларды билбейбиз. Сода болот. Кайсы кара 120 ошо? Алауй. А, булчу кара. Сиздики байка бул. Мунун эси жок. Мынакей торпоктор кел. Канчадан булар? 85тен. Бир жаштарбы? Бас. Мына. Алла кара бар экен. 85 миңден дейт. Көрдүңүздөрбү? Ya kancadan berile turgan jeri. 15'ten berim. Andan ılı yok mu? 85 deydi. Allah bu kanca şef? Allah bu kanı misteriyaсын айтайымчы, мындай эле айта берейин. Sırraz ayta бериңиz, ha. Бул История. мясо молочный, бул 90 миң сом. 90 миң сом. Жашычы? Жашыны 9 ай деп кое берели. 9 ай. 90 миң сом. 90 миң сом. Biraz kemi var, biraz эле. Biraz kemi var. Bazar kança verdi bu? Bazar berелек, менде мында 35 баш бар мына. Ondaydan 35 var. Мына. Бүт тарта. Mına ki dostlar. Abi bunlar kançadan?
Bulardı 85'ten satып atат. 85'ten. Охо, мына. Бұларға қанша тұр ба? Сұрады ошақ? Мен досым беріп атат, рақаны беріп 90-ға чейин беріп атат. Тандалғанда ол. Тандалма 90-ға чейин беріп атат. Тандалма, мысалы оларды Мына. қайсы? 2, Ой, ко. 4. 90-ға чейін ар. Соны. Беріп атат. Жолға түшіп бер деп атат. Мына бастар. Негізі күрікке қаншадан болып қалады? Күрікті 85-тен сұрап атат түшіп береміз. 85'ten 21 бар. 21 бар. Ondan алғанға да ұшындай болу? Онда алғаны да түшіп береміз. Онда алғанға да түшіп береміз дейді. Доставкаларын ұйыштырасыз? Доставкада біле соқылықтың тегерегіне Жоқ, мысалы Баткенден, Көлден көріп, маяқтан салып қой аласың машинаға? салып қоямыз. Ошқо. Салып қоямыз. Салауыз дейді. Номер қалдырып кетіңіз онда? 707 Аха. 90 Аха. 42 66. 42-66. Жасарына шаластыр. Еркектер поқтар. Базар аламы? Құмажындар көтірес. Қаншадан? Ұрғашла. 73-тен дейтін. Олар бір жастар да? Bir yaştan. Bir yaştan kişiye ötkönler. O erkek turpok kança ekan? 70 mi? Kança aylık bu? 8 aylık. Onun balası mı? Yok. Başka. 8 aylık. Oğlak kimdik? Kimdik ekan bu? Sağlık. Yok. Şef, sizdeki? Sağlık. Yaş qanday ekan? 2 yaş. 2 yarım yaş. Parodasi qanday? Paroda Shvets. Uruqqa jaragan buqalar barku deb turdi bozorda deb. Usulda endi. Uruqqa. Paroda Shvets 2 yarım yaş. Onda olgan buqa dostlar, cho'ng buqa. Qancha uning bahasi? 185 ming. Жақсы. Номер қалтырмайсыз ба? Номер. Қалтырыңыз? Сатылып кетеді. Жақсы. Содаңыз әрсін. Онда олған Швейц. Бұларды негізі жоқ. Бұл құнажы қанша шыр? 115 мың. Семіз екен. 105 берді. Бермедіңіз. Hazır gelem деген бойынша. Hazır kelem деген бойынша жоқ. Мына құнаж. Бұның жашы қандай екен? А? Bir yaş mı? 1,5 yaş ekan. Құнажын жатып алды. Анда оған құнажын. Қаншаға бересен бере тұрған жеріңіз? 108-ге берем дейді. Дағы бар мı жоқ mu? А. О. Номер қалтырмайсыз. Азыр бұндай еле сатам дейді. Анан қайра чалып мен тажатады дейді. Бұл бұчақтар қаншадан? 70. Жаштары қандай бұл? Иә. 1 жаштықтар. Бұлар тодан түсті ба? Анар кішінесізші? 65. Paroda çuy. Bu kaç aylık mı? 4 ay. 4 aylık erkek torpağa. 4-3 ay değil. Çak, gerçek ettik. Erkek torpak. Burgatçı. Vardı en körgözlük. Sinirlerine en körgözlük olmaktan. Vardı en körgözlük. Burgatçılar da körgözlük. Bu torpak kaç aylık git? 50 ming. Qancha aylık bu? 45'ke berem de. Qancha aylık desem tushunmay qoldim meni. O erkekler so'raychi. Chop qancha aylıklar bular? 65'ten otam. 65'ten qancha aylıklar yaşı? 6-7 aylıklar. 6-7 aylıklar. 65 ming. Burada tap koy. Onusu qaysi parodan arqisi? Şivis. Şivis ha?
достор. Тастықталған документі болса, сіз алдын ала айта бербеңіз, атыңыз чыңыңызбы деп тұр комментарийдечи. Оларды қараңыздар. Бұлар қанша айлықтар, шеф? 5'ten belki. Bazı 45. Yaşı qanday? Qancha oyliqlar? O'ruscha aytib. 5 oyliqlar, mi? Bular erkak urg'achi? Urg'achi. Bunday bog'lar do'stlar. Urg'achlar. Taqsir qanchaga bu? Kurak. Ya. 42? 42. Ortada alachi. 42'den urg'achlar, ha? Ondan urg'achlar 42'den. Uchun teng. Tak, moldiqdan ular bor ekan. Assalomu alaykum. Kimga qaraydi? Vaka, bu muzollar qanchadan? Qancha oyliqlar bular? 4-5 oyliqlar, 55'ten deydi. Yaxshi, sol yoqqa o'tayinchi. Yaqin bordir. Yaqin bordir, so'raychi. Nereden kalan? To'g'ri yo'q, bozor olami dedim. Bozar oğlum. Bu ayollarga noktasi bor. Bu qancha? 53. Bular qayerdan keldi? Mesni, ya? Ularning yoshlari qanday, cho'nglarning? 4-5 oy. Narxi muzovlarchi narxlar. Nega? 53'ten boş. Olursun 53 erkek muzov. Nega? Var bozor baho berdi, berlek mi? 50'den beri olur. 50'den, ha? Var parodas qanday qo'yadi? Alato, ha? Yaxshi, nomer qoldirmaysizmi? Yo'q. Bunday elesa dasizmi? Ma'qul, sodang'iz bersin. Bunday bo'lgan baholar dostlar. Qancha shef? 55. 55 urg'achi. 6 oylik, 7 oylik. 55 ming dedi. Ha, muzovlar joyga ham keldik. Bu erkak tarafı qancha ekan? 58. 58 ming. Qancha oyliqlar endi? 3 aylık. 3 oyliqlar dostlar. 58 dedi. Ya urg'achilar qanchadan aka? 35'ten? 40 bin de koyardı. 40 bin de. Yo'q, yaxshilarni aytaveringizlar. Ellar ko'rib turadi bizga o'xshagan ellar ko'radi. 45'ten yaxshi. Ammo o'lcha shu qancha ekan? Qanchaga ketdi? 45 ga kettirma. Urg'ach tarpoq. So'ray turib shu istedim, men bilmayman, kommentariy yozadi. Muzov qancha ekan? Assalomu alaykum. 38 de bilim. Aleyküm. 38 yana. Bu erkek urg'ach. Erkek. Vallahi erkek. Ular ham kun, oy qanday o'qadi? Şu ay bolelik. Ay bo'ldi. Kindigi çölek 5 gün. Kindigi çölek ekan. Yaxshi. Mana bu yerda da'amiz bor. Assalomu alaykum. Qanday yigit? Dag'al uyqu so'rab turadi. Avval qancha? 38. 38 erkek urg'achi? Urg'achi. Urg'achi. Qancha kun, oy? 1 ay. 1 ay. Bazı 38 dedin, ha? 32. 32. Qancha qarasin? Ne degan paroda bu? Simental. Simental. Tak, mo ko'ringchi. Seriya. 35. 35. Assalomu alaykum. Ammo kichkinagaychi. 35 bin erkek. Bu erkek 35. Mana. Shunday baholar dostlar. Nomer qoldirasizmi? Yok yani. Ne? Çalıyorum. Narım var mı? Chalib tajadat deydi. Bayga qanchamiz o? 30 bin. 30 ming deydi. Erkek urg'achi. Urg'achi. Urg'achi qancha kun, oy? 3 ay başladı. Ha, 3 ay bo'lib ketdi. 3 oylik. Tak, do'stlar, shunday baholar. Onun quyrug'i ne deydi? Quyrug'i boshqacha ekan, singan o'xshaydi. Bayqushning quyrug'i. Shunday baholar, sizlar laykni bosib qo'ldansizlar ham. Kanalga qatnashganini unutmangizlar. Reklamalik xizmat nomeri 777 84 96 48. Bu meniki. Sizlar to'ka kanalga qatnashib turib, ana keyin ko'ringizlar.